Ambasador Talышski. Sefir Talışski. Savjetnik predsjednika za spoljne političke pitanja. Mušavir, Zdraji. Načelnik političke direkcije, spoljnih poslova. I nevijek jez. Jer u ovo doba godine, ovo je zim snijega, ove godine danas smo razgovarali skoro nema. A bini bude ga hajli behbu za lingu, sohve hedim zinkini. خوشبختانه هوا هم آفتابی روشن و ملایم. این حرف شوریه میگه من برف و و خوش آمدگی داشتم. Posebnim zadovoljstvom. Mi stavljamo Nebraskonem 3, a su malo prvo